Nena Pedwado Chakatokela lesson in sales, makers ko siya yarantio, Vanakisha, awi, well, Iban Katokela Chatami, Yuki Trail, Mepit cell group to a concept, the weapon, Kakairada Mwomwodiso, me, Korusio can make an Wia Kamelele me, Mwomwodiso Christ mere, Wia Papa, Coach Lale again, Kair Pasang. Akin katapan, akin kaibuye di kuprang god. Okay, so iba wanta kata in English I am banking gawe ni Bombay. Some insights about cell group. Cell group is an organic structure of the body that's allow authentic relationship between people and God, and take place in a certain setting. Dami ko song ko saya asa machay kola nan cell group nan Mwomwodiso kan Mwomwodiso yo makin wiya cell group chawe kan kin limba ko ngalakot aral relationship ang kauno kin akin koran ko sa tami minalang o lingar o awyawi kamuyo ngayon tibata po yung kalogi kita achay wewe kikot akin rasang tama masani me Jesus ime wol Mwomwodiso ime li irapopod miara intimacy miara limpak ari we are cell group nan Mwomwodiso eluke donggetal sang relationship niyan sa waja pel we are that relationship to eupana nampungan saulang kan okay iko saya last time I share saulang kan kena saya resme an kisakisin ta wewe bana ken mia ken gatkala pere no lipanet pwegi taken wewe gitar sapol machay kisagis kan buok pasang carabao and the dog bana on kalapin Christ. Okay, cell group is distinct in that it pursue all the purpose of church, worship, discipleship, fellowship, evangelism, or ministry. Mwomwodiso yo magan we are cell group tuwaja raikin kaibuye dier ya wudan karapan Mwomwodiso. Ngipo Mwomwodiso kay de Pwihn na ramasyo kitsama the million absoja nokta talk ni kuperang kauno pun samtawat. Okay, ansa makchay wala nan cell group ewe group rabana salar worship rabana sa takot kautak. Kaudang gingen imigos ko saya niya chapin shero Mwomwodiso yo me embrace Mwomwodiso yo me kaskul ke te patangi kasambale ni psapal re ibukingen sarawi gere ibukingen sarawi kambang watak na ne bisos payo silisa ako ko saya magchild stamp kitingen sarawi ansa magchild psapalo okay kardar mas banda o chay kaudang gingen no mele abso me man psapal Achumele. Porque child kinidi tawan tam masa ng coach masani. Achay poson achay kamele ego sang Israel child me masa no masani. Okay? So kasaya ngayon sarawi au de child la. Ngayon sarawi ka chilong re child anso me child sa palo. Ime ka sampal ki anso me childhood ipsa palak child wi kau ta child ban menggola nan cell group foksin tuwaja chon sarawi kan engkak ne diero kisigisin group po kisigisin group ang koir tanan worship takot worship kauta kongkot kautang gingen okay cebang kauta kongkot discipleship tayo discipleship kang Kakairada amanaman nang sincere group okay sang ni kaskul kan tuwaja tama ko mangi tama ko asa mepit puksarawi miya mo contribution miya mo sawas on iyang amoy ko nan cell group leader in cell group apu ko Kakairada okay apu ko Kakairada ama naman member nan cell group porangkak Kairta ko may child pekarang okay child pekarang ko katrim sarawi Pwihn rotorot Pwihn sasa Pwihn sojan ke maur sojuk ke chai bekarang wiyata sapol mangkot sombata
Okay, fellowship met waje eupana evangelism song kalok. Or ministry song papa kauno. Okay? A cell group is where Jesus is central. Jesus is central. And some of the Chawiyata cell group, Chasotokosaya Mwomwodiso. Okay, Ngoy Christian Mission Fellowship. Isotokosaya I Mwomwodiso. Tamat Pung, Tamat Kosandi, Tamat Kamele. Okay, Kakosaya Tama Chai Kairoir. Absojana Pan Kosokosaya, Tamarmas Kosaneti. Nan cell group Chaikin Kosokosaya Jesus. Chai Patapatakan Jesus, Kachel. Men we are Tahama Jesus. So Jesus is the center. Okay? Jesus is the center on sin meeting and sin group and airway cell group. Okay, the focus is on Jesus and what he wants to do. What he wants to do. Focus the sabon macai kairoir nanewe sin cell group kan kachai kairoir Jesus. Okay, kintai panasasanya Jesus. Nampuk sarawi. Watak Mathew, Mark, Luke, so on. Ekosokosaya patakin Jesus. Okay, ekosokosaya tame Jesus we tame Jesus kamelele tame Jesus ligliki yang kachel so ni dawen Jesus kan kachelen we. Okay, so instead of we give Jesus the room to work. Jesus ingen ebola o ngene sarawi imemasa ni ngen sarawi. So ngene Jesus amimre chai muita ngen sarawi en tatok. Okay? Ya mama. Chai wi kapaka pwede chai lipsapa le buki ngen chai wi kapaka ngen sarawi kak masan. Armas kak logaya toror. Aman toror kak kawewe. Teme pilogaya toror kak wewe kitame ngen sarawi song kawewe yang. Sarawi pa wiya me gotme kansana mao. Me gotme chai look forward to what Jesus yang mimilale. Okay, naisin manakap Joshua sambari sa kweno choko ko sang niwata last week kokolan yang Bible School Sacramento. Ayo call your mom odanay kon ngayon sarawi. Odanay kon ngayon sarawi. Kareta imen kakela kay child kan mesek yang kon ngayon sarawi. Ngoy koner ngayon sarawi. Iya sa ngayon sarawi real. Ima kareta okay ramasken. Kailong keniya so jaman romatangkan ijarki padam rawiwiyayang Christ ijarki sarayo momayo atay pungay so trayo aptame kompakeki magchay second chakon ngayon sarawi nituwang puk sarawi ang hongkelar chay na solang ngayon sarawi agchay lun momotso alata chay lusang yang song kansanamawan ngayon sarawi tiya taptom na isaryo iya sa magisagis mibewa right pon apa iya sama mia apa answer korosikin yitngong rail ta apa yo koldo we keutra nan Bible school ay kone baptizing ngayon sarawi eso lakak very excited ako sa yang mom rail lokol ko yang pompe nan sukulo so ikasangat kita pwede sa taran dinta ngayari lislisoin mayer kalangan ko mo Sister Rella panganta kola po lovely pang kawewe. So anso may wrong instruction o sangren apostle yunalin tamen buya. Eki enda mom boy ka kodila. Ischupi kita po wewe kier. Mischupi kaskasaleta ay kapakapa mo na ramas. Enda boga kodila iko sinenda ala sanja tame apostle yunalin tangan buya. Okay yan. Kolukila tipokan. And lukurang Jesus and baptizing ngayon sarawi on muitang ngayon sarawi and sayar. And tama baka koko dila all of a sudden epriyamoiki ngayon sarawi kita baka songka epriyamoiki pat pasang ikilang baka koko ta. Okay, so iman ka kailangan chay. Yaraman char kaya chay mo rin solang anana melel. So andame odana kon electricity. Siniyay, patlo nan ba, ke electricity to etra, bisa sa yamu manay bangkawe, apo koner tamen din daw. Okay, ko to palya aircon. Sa menek, ni sa utuk panay rail prong kapakap, so cha me sa usak kapakap, pwegi ya koner, ko lacha kita paka, may ngayon saraw prong tokiya. Pilpilew kon.
men tangen sarawi tia ta pe sample mga lil pan ne kon ta dogan ngen sarawi ta men ta dong ya po mom now I love Jesus imena sala Jesus ilimpa ko her Jesus ya sayar tama ko ta tigani di tong ngong ya yen yang kon yen yang we okay ko saya drama kai de men swagi up mele li swagi ta dogan god God is real arena chai pan pupun sasa chai ko we rala kan mau tau ten ngen sarawi atama puk saraw masana nyong chai deep chorus kauna pan na ko tipin likam tipin prap tipin nanak tipin kamaramas eutre diba shaban na ko ye la la ngen sarawi kichala kan mesai ka tau ten ngen sarawi ichame chela sa religion ichame chela sa kosandina ramas uya panaramas kareta iyai kapaka so long chorus pan mensipala uyu kiarai Mwomwodiso o panangane ta Christ ngoy bilkin uya bata kis chumen sansal ke kono bata de bilai Mwomwodiso imen sansal ke Christ iya ikin sansang Jesus main Jesus menaramasen kon komi is chumen sansal ki yoko tume imen aramasen osai komila okay kai de bilasa taulul one Jesus puisa sa abukamelele we bil songer tawat baptizing ngen sarawi kara dai lukai ki challenge chorong masan God o merla God is real tela kononganane okay cell group is where everybody serves mone bang ko sayamo kajai kian Jesus room tawat kian Jesus room mangoy song kapakapman Jesus mangi meyanane deliver sang Moren berin de inanganuduk magkakaunia ayap kapakap chenikili na ngaipil susopere war wiya ay is chukiyan Jesus room kiyan Jesus room at kiyarman chang seli marara mongkot ansong kapakap makom norki kapakap wasan sarawigan para mas panrongata kelebla imakauno kang kachang yiyar mas maging kelebla orapaki Pwihn gidir makaparapaki kapantiar Yogi kaparapaki kabantiar. Ar kelebla kosayan Jesus. Kiyang irom. Ma kam matmatak nanom mongyong matak sang ninsins wetape. Salatako kung gosang ren kauno. Wounded spirit. Ngana narmas magan matakla sang ni apod pijidi. Sang ni sa nasa remela. Sang ni armasakan libaned. Whatever. Sang niya abused, rape ape. Nan morid what so armas man perfect. Korusya victim in deep, korusya victim in Satan, tatongkan rail, wiyay rail sili. Archay ka ko tornan mo rin so lang wawa package, wawa etingit, karda chay sutro konpereno pepolo mayaw. Akatangit deliverance. Chay ka kiyan Jesus room, malaylay mong kauno, be still, know He is God. Psalms 46:10. Okay? He is God. He is God to what? He is God to deliver us. He's God to set us free. He's God to make Himself known. Okay, sani yapan cheta po chepan baptizing ngen saraw chepan lokaya toro chepan limpakong la Jesus. Okay, yawanay iti tungonay sarikan limpakong Jesus watak no puk sarawi so chakak wiyawi pakeo. Lau rapan kon rapan experience baptizing ngen sarawi magosang ren Jesus. Iwe wenay ko sa yakiyang Jesus room. Kian Jesus room. Okay? So He through His Spirit is present in the gathering. Asa macay ko pa ng cell, yaraman matawatame, mga cell literman yaraman matawatame, yasa chor. Okay, tami ko sa neti maban miyawi. So isa yana kiyang ngen sarawi, tama kom kachun men kaskuli king kij, ngen sarawi tasa pan buya. Okay, kiyang ngen sarawi arum sapulma anso and masanong kitay. Okay, sapulma anso ang kalway kitay pagida. Jesus masani mekachton sa wasay kitay. So ang koros medjay wiya kay daga mepit sarawi. Lel niya chay ko la not nisto wape ngen sarawi taibang niya. Ngen sarawi yawasay magchel anla itaksil ren ngen sarawi ta is willing to help us. Yawasa me accident mia. Yawasa me Satan gos kasinin niya. Pwihn bil doge kichel sasa. Yawasa ni paluar, yawasa ni palingen. Kichel sasa, chay sa chor ni paluar.
Okay, karta macheban koporapor kilang en sarawi kosayang en sarawi achal poitagan ban wiwiawi chal ban amazed God is real amazed chal ban follow Jesus no matter what ban dueta warongkan Israel songan Sadusi kan Parisi kan Israel labang kusonat kan songan kai na Israel keter patak ni marangkan Jesus dueta kai kumailakan makin lalawiya yat kapan nak Iban beliau ko saya istriban nek. Arena memor bang ko saya kalangan in Christ. Okay? Ima warang ko saya. Yamu manat ban hudi. Nanat kilanger o koner. Melelin court. Okay? Karena chestana ne aja kau takan nana ko sanan malian ko dito nan meongyong arya bang yawi mo sangni aja ibun ngen sarawi. So cell group is everything. He make us one and bring others into the group. Tami ko saya. Asa macay ko pa ng cell group dependong kawaitin ngayon sarawi. Pwede ngayon sarawi yo chay pan tatong kumasa ng god. Emasan niya riyaman sila man yung pananimare akater wasaw. So makater wasaw at chakin kapakapo po nasa. And yang saunongay. Okay, and doga ramas, and gamau yala sumau. Chay sotrakan man masa na chor, o sotrakasik manaman, o sotrakasik niliman, ngayon sarawi, po Jesus kin men doga aramas. Jesus men kasaladaki kichayla. Doja nampunga chayl, chay pan one, at chay mongyong pahaneo. Okay, cell group me kasaya, panay siliman, te paman apak ko panor yata cell group. Wasakan marakosan niya. Wasa Israel neighbor. Israel ko panaw yata cell group. Niyan sa wota, Israel pan reach out on liki. Israel neighbor kan. Ren bilyang patong. Okay? So a cell group is everything, everybody serves. Korusya pan son papa. Nan group wo. Kay dek leader wota, ijor pan kosakosay, koros Pwihn rong. Okay, chama-chaman menan cell group tama uya child worship. Okay, ke child evangelize, child kuang kalok, cell group pilkin kuwe kalok. Okay, kuwe kalok. Kay dek Israel kelep chapay Bible study. Tama rekenasa rapung kapana yawasarapang ko la kalok ya, yawasarapang ko la kamonga homeless kan. Okay, cell group, cell, mass, makamakit palwaro. Cell group i makamakit Mwomwodiso. Okay, so we have all received the gifts and talent from the Lord, and we do what Jesus wants to develop to benefit the whole church. Katrapang kisakis, makauno kiyang amanaman chun sarawi, puchailan Kakairada Mwomwodiso. Kaidan chailan son pakakil, tak chailan kadre nanim sarawi, chailan Kakairada Mwomwodiso. Om nemorin Christ pokorusya o yoramanin kulanan lang. Okay? Imagaratas, no one has created to be spectator. Spectator do it son masan, son pakakil, son gasto, son kilang. Gaya, wamparonante, padrende. Gaya, pagkalagalebgi, tatakan mo mo son. Chay suka pagkapugutan mo. Chay kapagkapugutan papakot. Okay? Cell comes when everybody involves. Cell comes to life. Gitu macam Mia Maurin may bangko saya cell nan palora child ka, cell memela ka, imagarada armaskin lebugasan ne lebugasan san dimba, cell wasaw sa lakam kamaor, lupsang sa lakam kamaor. Okay, ama mamor wasa koros cell de mas kamaor parts nan palora chay ka wiya mamor. Arya chana na lupsang wasa koros wiya mamor. Okay? I cell group, i kisikisin group ko nan Mwomwodiso makamor kairtan Mwomwodiso. Okay, so iko sa yeso spectator chay ban papa ko ki kisakis kan me amanaman kitayl anki makauno ka chingkapa kong kitayl. Cell group is where every member grow. Every member grow. Niya chay pan cell group chay pan asataris me ngilamao is me anointed ngilew
Asa me call aramas men limbakon Jesus aramas men sarawi. Okay? Okay, jay call aramas kilang sili boka trapa call. Trini yang ay kanta. Chaki kite yang call cha sawapasang. Ako kin mentare begin men call on Jesus. Amen up mia cha nampunga chay. Ter mekin aral mong yung ka. Kajak mong yung ka amo. Do it reckon worship. Ngayon saraw gan siya nang kautako. Okay? Nan cell group iwasama ko son play. Rapang nosotaris magkisakisen play. Ar pusang ko play. Nan cell group kapag kakuyawicha armas magkisakisen ko kokop. Ar check kiyang laba akisakis kokop. Okay? Ama icha chay buinin saraw ko pokon klang dawi. Iraila kancha makatanga sarau katanga lanak. Eu sambar pan nak kaban sasa yana man kisakis. Eu sambar nak kesosa yana man kisakis. Suchai puinin puti, okchai puinin choror sangkot, okchai puinin mela sota babakot. Kapan sama chai lip sapaler, pueking anen coach mimire chai chai pampil. Kotorop gitaro mengola nan sel group papan sawas. Okay? So, the Great Commission that He has given to us is make disciples nan maturiesa kwaluesa tuauriesa Great Commission mo. Magchay pan sansarawi, agchay lapsutra pokata. Tame Jesus commanded us to do. Jesus kokolikong kachal chay langguan buyata sapulman ko tumbatak. Arma chay buinin sarawi ya chay lapsutra pokata. Ya karapan Mwomwodiso awita. May kuwan buyata sapulman tumbatak. Or ya chay miss out. Achay sarawi ka mo chukachapa. Okay, mo ina kamar ke chay la bas papa kot o se kamar la me chikan. Amansani chay lem kowe make disciples. So niya chay ipsapal kokol kwat jeng nana cha mata orang koras mata. Tay ban buya. Smi ban kalo kong ranwat. Puyan yang buya la sapul mangko chompata. Amay kalo kong railer tay ban buya poren kekela likinay buya kapakap kan rail. Ngi koto kosa iwe nan life po encourage more de ko we pachong rel yo sara minyokan de katara we singokan me bil koyak en sawasa so achai bukan papa koto eschema mai karaban mo eschema rara e marara chama mia sawasa pom e marara chama ngi sara o milale okay e marara chama aramas chikan yang ale aledi tamakauna masani. So masani, the greatest commandment challenges all of us in cell life. Okay, meled. Greatest commandment kokoliko ichay bangakata fulfill dan Mwomwodiso magachai we are cells. Okay, ya kokolikan kowe o make disciple. Kowe o make disciple. Pueki omui kolanan cell lo bangkai buyedi atal making disciple. Pueki tun sarau ko bangkairta, pueki arai kairta raban ya reach out. Raban kalau kui sili on neighboring state neighboring aramasakan menem parelkan mesai kotonan weyo. Okay, child Mwomwodiso kan legen member. Kete ko to po yang puinin sarawama, okay? Kete ko to po kete kisa na charamas kaiten. Soja na charama, soja. Just chupang warmas kulanan lang. Chapanyan so was water. Kanambile nan nga na rail ko poren lelanan lang. Okay? Kaya biya papa ko chay papa ko kaite karamas sa polmang ko tatok magchay wiwiya. Karita chayban api yesang perino kango tilale chayban mintatok panapot tatok at lap. Chun tatok malawlaw. Cell group is where sacrificial love can be demonstrated. Metmelen. Sacrificial love to it. Kaite mautor bang kasiklan cell group. Iba nasa iba merong kilay time. Bana sa merong kila naimoni, merong kila ay wasa, merong kila ay men insenamao, obenta na mo yung aramas. Okay, pangagawa apang ya anyway, pagkita ikuparanggotan mo. Okay?
Ko ite sarau puro to iso jonok mayroong sin mo in 1%. Ani yan sa medjay ko lang nam cell group emilar nan mayroong laut sang ko ite ton sarawi. Pweki puko breakdown. Puko solar me changa chance lioro krok nan momotso imisang sa mga saya. Karusya pair the responsibility. Mayewe usul group pan Reista chala lima pukia pepuen sa wasa momotso iminda sacrifice is there. Okay? Mayroong o minan nan simpin mo ren. Wairang ke pana teren, paran ke pana teren, kata ke pana. Okay? So mia sacrifice, mia mayroong lale magkakak yang kon magka be part of it. Sangom ban ruk silina momotso penok lap so jang puko. Puko kung Kakairada aramas. Puko kung kaibuy ko parang ko tampoy taretal. Puko I me ko kung kakidigin ko jala chonta to. Okay, so nan cell group. Momocho yo makungkola nan cell group again. Sharpen them. Again, sasayim. Sasayim. Atat. Okay, pwede makakakalab. Okay, kaninda. Isarawi Ngayon dayawasa, Pwihn TV. Amom karakteran ban sa same Pwihn TV. Isarawi ya. Nemoyo. Ichichar ke kale. Aramas no ya sangga aramas leak puya kilkilangan sa pini. Okay? Ap makapan angemong yung quote kapan men reach out. Kapan men reach out, puya tama rail sa wuchar, an sa wuchar kapunguk, an sa wuchar ka learn sang, an sa wuchar ka kakayarta. Okay? So, ako saya, cell group is where sacrificial love can be demonstrated. Nang Jesus, kasalita sa pulma, sacrifice, mayroong ang limbak pon lobo, kahit di ka tramuap, niya chay wat-watak sa pulma story kan, lay down his life, gidiam nor puegi child. Ramasa mam kalagaleb ni mo pa na sa sanya me limbak. Puegi uye matamadoja peni o tamin sene. Kaya niya sa machay pat panor o kaya titutin na ramas kabil insense wood kia kabil tilla pa. Okay? Pagita kawiwiyayang kot ariyam mayroong ang kot esansalang kot magalimbak ko. Jesus masaniyang pidra kapakong niya, pitra ko sa iya kumangi pakong kamoy, kamong nga naisipakan. Okay, bilew, pitra kapakong niya, kumangi pakong kamoy, abali naisipakan. Okay? So, yan mo man ipanindan Jesus, pakong, ay project mo yung kang patra nga ramas. So, dyan minampuk sarawi. So, Japan so nga dyan naur, wacha papa kauno sana nan buk saraw magja. Iti tawen, that's all. Jesus sum of the whole Testament, law in love of God and love your fellow man. Okay, nan Mark isa kriyaw sa kwalulil silisak tayo, ako sa yan limbak ang god kayo, limbak ang mejikan. Okay, so may bangga sa kasayata, ayaw ang god numayo. Ichar mais chupa chong okay, limbakong god. Abis chuka payata limbakong metekan. Limbakong metekan sansal niyong buligidi ammen kalakalepan kam gowi patong rail. Okay, kam yar tilway pang kansins what kan me cell group kum biyayamok. Emao. Boyagi emasaniyar everything work together for the good of those who loves the Lord. Everything. Okay, back checking. Kampa chong aramas pechay. Waski aray uya kamda. Whatever. Aray suchar ko. Men kamawik chayla. Chaylan pin learn sang. Chaylan pin. Pewediya chay suchar kan. Okay? Self-sacrifice bind cells together. Self-sacrifice. Kareda leader man. Mekinasa mayroong kila. Ansa na maute am naur. Tensene. De sarre. Okay, leader man ma coach liki. Leader man ma aramas chikan koporoporki. Imegos ko sa yaki self-sacrifice. It is not about what you can get out of cell life, but what you can contribute. Okay? Nong yongen aramas me roporopong at peni
Rabanda, atama isang lale. Taga maupa, Twitter, kilikilang, self. Ramasaman mayroong kilara moro me papakot, kilang kuporongkot lale, o kilang kamawan metika. Iwewe wo me Jesus masani kisota makakuya na itong patak. Masota bang kiti amnor. Kapay kata lobo, uita wenyodo. Lobo duwata ta crucify, kita ka lobo lar penin sanatakan. So lar penin sanata, ap kuporongkot, o kamawan metikan. Amen. Cell group is a place of fellowship. Wasan kaudak, wasan kankakelaka, amanaman. It is more than gathering. It is a small group of people who look for each other, care for one another. Okay, kaya gruppen libanet, meriaman pan, gruppana, because ko saya panini payo, riaman kinewa, aman so. Wasan demonstrate, wasan kasaleta, namiyawan ngayon sa rawasaw. Bind it, kita limbak, out kita limbak, kaminimin. Okay? Yung sili ng pungan simpanay ko, tama na pala. Okay? Kataki pa na, anamana burden, sa wasala. Ansa machay ko lang ng cell group, kakoner, wayrongki, te parangki, anaman po ita. Kakoner, wayrongki, anaman sa uchar, komen sa wasa, de kayan lopolopki, anaman po ita. Kamen katungi support, Pwihn po ita. Okay? Context that we have a cell group, a cancer, a cancer, namao sang Sarawama orala, me ichachay porpanaran Sarawi, suchukak pil, itibayang po chay san tesosa, tebil memdaki. So cell group build their strong relationship within the body. Ikuprangkotan mo. Okay? Kalaban Kraisa, may Mwomwodiso, Taweka, and Doadoahk kilimbak. Basan kita, melel, may masanin court. It is a place to love others, where others love you. Okay, a cell group is like a family. A family. Which a paninayang court. May bang kasay wipon sum, ang paninayang court. Brothers and sisters in the Lord, ikaw sa yorala. Okay? May bang kasaya ay sincere group men. Ikaw saya with the feeling of loving and caring po kita. We spend the time together. Mia interaction. Tuweta ololi popod may chara pertaja mensang ma rasjogan communion rasjo live as friends. Ara relationship tiga popod abso chara kaperen o insana mau panalale. Amanja sana man. May wendi pole ululape. Mia problem ko sa yang aman toror ap kaitek pena po. Okay, so mia sang relationship ka magchayban video isang kachala relationship an tama buksara masaniki tuan ololi. Okay, ba karasayang Mwomwodiso o Christ, Mwomwodiso o Christ. Okay, Christ imemangan Mwomwodiso, so tama Christ aude Mwomwodiso limbak Kakairada parara. Okay? Mwomwodiso tama wiya papa paikyang. So iban tuan sincere group kan nan Mwomwodiso. Okay, a cell group needs to ensure that it remain open to new people and never become inward. Inward what ki magchild chay cell group child me panay silamante paman. Ari chak child o child peraperan bichay bangola nan lang. Child every Wednesday chay ko pa na cell group. Next week chay ko pa na cell group every Wednesday. Next month chak chaylo. Next year chak chaylo. Atan kilar inward. Okay, as a focus on mimi chan ang punga chaylo. So lahat lang laliki. Chaman karaban cell group pa men kakayar ka child ta puk chay korosan koyo ok lang laliki. Kay buiti eo tero ko to aramaskap. Okay? Kay buiti eo tero ko to aramaskap. Masaikin chan me koyo can lead ewas amakapan. Ika child ko to reach out. Chay kak cell group Wednesday wasa. Kak chay kak kolan eo town cell group
another next 2 days. Okay, reach out la ligi Pwihn continue to multiply. Aramas kapanana pot lonan cell group. Pwihn chalban kan doon kai buyedi. Aramas nan wing court. Okay, the challenge for every cell group is to reach out to people around us and to show the love of Jesus. Okay, you can do me ba mimren Pwihn in cell group yora bang koir kita moring Christ ora bang katarop ki mejekan. Katarop ki mejekan raso devani ji char ki cha mejak singi joma par ko do ijak singi joma so I can duplicate. Okay, I can go kairta. I can go kair pasang eu cell group bang kai bidi eo te wawai ko to aramas sang nan rotorot. Aramas akan mebebon sa sakor rana ne blokon an cell group porang kairta asola kauno. The challenge for every cell group is to reach out to people around us, show them the love of Jesus. The key goal of cell group is to grow, develop, multiply into new cells. Okay, grow kairta aramasko, develop tueja kaibuyeti aman and would lead your cell group. Okay, multiply. Kai buyeti. Hallelujah. Ma panena islimante paman korosongon ko kairta yonan masano challenge rail nampar check cell group pano nampar ko do rail koros kairta. Okay, kuwe Mr. John, I'm both kumayo cell group. Mary, kuwe I'm both kumayo cell group. And some of the child leader in Mwomwodiso kiyang aramasaral challenge porque child can men we are me ko child says that chebang mia. Okay? Or men we are me ko ikos ko sayang aramas mi ipsapal. Aramas man ipsapal up such a men we are me ko tanana repent. Anana ko lukila tipokan anana surrender to each muitan Jesus and count. Once me Jesus count upang kai buiti ko pralala. Ama ipsapala ngoy jorma count ibang chokonda. Dama kupuran Jesus. Okay, so kupuran Jesus abang kai buiti chaiban men yang buya tatokan kauno. Okay, kalangan kiyang coach tirin me nan Bible school me sawiya Sacramento tirin me popod pulikiti aral tatok pulikiti ni aral seri aral pod rakowan school po ismo yamo Jesus. Okay, ismo yamo ngayon sarawi soja manjara masuyamo. Kauno magachin wiyamo po. Ansa me chel muy donger Jesus at child nor kupurang kauno kampanga ni buitere child. Okay, so last point ako saya cell group is where life of a church is evident, felt, expressed, and demonstrated. Okay, evident we wiki melel, felt we wiki con, chaikon maurin na nimsaraw te maurin dapat Mwomwodiso. O chay bil kasaleta maurin dapat Mwomwodiso. Okay, evident, esansal, felt, aramas con, miya katrapan sarawia. Okay, I'm going somewhere. My life is transforming. I'm on the purpose. Miya ay beggar, miya ay mewa tuwiwia. Nan turin aramas kin packs life, so chay mewa tuwiwia. Yupsapal, mayroong alar lesson 1 to 10. What's next? Kikilang selyo, pileo toke samba. Ay so aramas engage nan puko, patong aray limbakong Jesus. Aking kalaw di rela, kiyang rel rangkat katrap, kano is working on the way, laul del sola tolul aray inangi samba. Okay, magarita, ikakela ka korusya, tir chailinanan katrap. Kuchay koros me ipsapal achel tatok emelat makcheban kolanan sel. Okay, tatok in sel. Well, there is life, there is purpose. Okay, so a person not joining cell is a person missing out of life and the purpose of the church. Migos ko saya, chon sa rawiman me sodra embrace, sodra aleta, te sodra wiya, te sodra aliadunan. Tapos cell. Or you can miss out. You can do just ansalong nan Mwomwodiso. We judge a gui klandawi. Poroto. Payawa macheka payata masan kot. Chay muran saragui klandawi. Okay, do just chay sasa ta chay pamya.
Kayo chay sub sa pal, chay sa equip to it ka school. Okay, amak chay minan masa ng god embrace aleta takot sel chay pantira tama. Wow, what ki ko nong kasi lai to talk ngay full time. Punan to talk loud you papakot. Okay, itu kasi ya me apal magchakagalep ki. Mga makauna sa usay chay. Aptami ko sa ya business of it. Katurap pa po yaki machay ko lang ng cell group. Ay ya, chay pampapakot niyot le ran sarawi. Kaya taga cha ran saraw ko ito yan chun sarawi. Okay? So iba ni wasa, kalangan ng coach kumailakan kachin biyarong-orong. Makam men yang cell group ansa me training in school apan nag isang puka masapan puro way o we asili nan Mwomwodiso kan me patitir all across USA. So jojo ko sa yang Pwihn ko na patay ko sa yang ko Russia chon so lang. Me kay Mwomwodiso me pilmen chile ni ko pa na tatakin cell group chel ko nang so ko ilale. Tatakin got ma o chay puko papa ko no wiya pa koras me bansa sa sapal mo way and kak multiply. Amen. Kalangan ng kumailakan magachiniye yang child kapakape. O mang siwa coach kaun labalap kalangan ki yang komi sapul mo masa ng kit kom gachung kupura kom gachung kapayata korusia kan me yewong yak lakwet tebil ban mor yai kapakap saban sa doctor rongorong lamauki saban pegyan dami sa kamelele me bangkay puye di kupurang court nan morin sapul mo aramas release sapul mo kapay money kapay good health the more so so mau pereno bebol mayaw pewedi poida promotion favor ren goto ren aramas pon sapol momikan korusia ni maran count Jesus muyat kanat sangamor kokolata amen.